budget session azo chia a mi puiten kan ngai vena I rural lai te pon an ngai vena tin I tran kan khona sa tin opposition te pon opposition MLA te abik takin tran he man nga ya along ka tia ke pon ka ngai thachina helaya te po I an tu soi tra ka ti tak tak te kan singa an lo del thia along ka tia ka ngai poi mo em chu mi puite hian thu dik khi ria se zirtir na dik hi dong se ti hi ani a I mi puite na an hriat ve chialo mi zong zong in an hriat ve lo emo mi zong zong ina an hriat thiam chia lo mang tangkaya mani in soi vong na te mani in tiro puina turatan te tu te nemo a opposition lam te po ne nga ruling lam te po ne nga mi puite na information an nei kim tok lo le an hriat thiam tok lo manga thil in soi ro puite tin kong dik lo lama mi pui ngai dan suk thek roi kwal te hi a thalo ka te me ma ke ka vei thina I achang phei jon anun ron thak ka ti deu her thina ke mana information ka pia dik reng maro chu khoi lai mo tran chan ne ya I ke ma poina ka pom chia lo kha ke ma du dan zonga her remma mi puite kai khoi hi I avei om ka tia ka du lo zong ta ka ne wang hianin hemi konga mi puite hriat na turatana zirtir na pekhi I ka mo a hian ka la ve na sa em em chu chu ke ma phak to ka po hianin I ka soi ve na sa tu lai phei chu ka lang jing khopa ka chung te po hi ani cha rung viau to nge nge a I lang jing lu tu an tia amaro chu mi puite zirtir na hi khoi muna po ni se kare mani chuanin ka in pe renga voina helaya I mun poi mo tak min chan ti ri alo mun ka tia hei u thiama kan ti me ke ni chuanin thil pe thatak min pe a khop me ka a khong mal don nge nge ani ho kong a po hianin kar le po hian ro man am chuanin I no pang school chorem chang le kan khulam pang kan nau te sport rem chang line lo ria ka tum nge nge a I kun na thok tu fa pa ka ni a lo nei le kun na tho a hi chon PA ka pass in ka sia a chu chu I ka pass chok tha ve deu ani chuanin helai huna ding thea min som hi ema tan ko ro pui ka tia democracy rama institution poimo ber pakhat chu political party hi ni a political party tha anglo chan democracy function hi a lot lingai lo ani chuwang chan political institution hi political party institution hi kan nual suat tu ani lova siam that kan tum jok tur ani hi ka pom da ani reng ani tin ador le kan soi du chu kan soi at introduction angin kan soi kwal ani mi puiten I budget session kan vei to kan en na sa a I achunga tang hianin le pona tangin en tu kan tama chunga tangin kan ayo te nan ena min ven him saka sarkar min kai khal nge saka pon lam ring an tipoka pon lam play le chung lam play ke tam to em man ti te parliament a po khani na ko na am thina pon lam play wang ani ti te am thina chu wang chuan mi pui te po hian I kan budget chung chang te hi kan ngai vena hriat thiam na kan nei tum ang nei kan tum ngai ani chu chu mi pui te hi thil hria thil theve kan ni anga ya chu chu ramta na kan thil ti theiro pui tak ani a kan ngai dan thei social media kan soi mo panga tin chanchin bu ate mainstream new media sang sang ate kan soyanga zalen takin kan ngai dan hi mi tere routine thudik lo ani lo chuan thudik lo in pu na ni lo chuan zalen takin kan ngai dan hi eng media point soi mo pila hei hi kan hria tu chu sarkar in ngai thareng ani ti hi ani democracy ro puina ni tin ten kan du kan soi theina hi democracy ro puina ni a hetia kan du kan soi hi ram ta na kan ti ve thei ni ti a po pom mi la tha ka ti ya chumi ti thei tur po chuanin sarkar malang na te budget te thil chi sang sang te kan bi chenga hriat thiam te po kan tum ve tur ani democracy om kan ni kan van nei na hi kan du zong soi the kan om hi ni ti hi kan hriat lan a tha ome hoina hianin budget chung chang bok soi ka tuma economics lam pang lo chu soi tur ka ha thui ve wak lowa chu budget chung chang soi ka tumanga ama sabera chuanin budget hi enge ni ti kha I han soi mu sakha do simple te zirtir tu ina kan zirtir angin hre thiam lo ena hre thiam lo tu chou lo ena en ngot hianin tu te mo hi advantage kan pe mai maya
kan ma hian se la hriat thiam tumila kan hriat thiam mai ni ti hi kan hriat thiam lo tura aduana om lem lo ani mi puita na e hriat thiam thei turang ber mi puite na an hriat thiam dan noya him sia budget thi present ani awangin an hriat thiam thei kha atum ber ani awang kha ni hriat thiam tum lo ngot lo in zom chum chau lo ena en lo in hriat thiam tum pe hi tha in ka sia budget thi ram economy kan eile padin humle mi puite zonna du dan zonga kai hloi thei tura sarkar ina instrument nei poi mo ber ani a budget a that chuanin sarkar hoi zong adika tin mi puite hoi zong le mi puite sum le bom pai chevel kha i adik ta china kong dik kan zo china ni awal samte in budget chu enge ni ti chuanin financial local tura sum man tur roman lok na le sum hu tur base roman lok na kha ani mai ani amaro chu kan ramdan pui india constitution hi ani kan ro rel tu te hi andu na lam lama na tlang ro rela chumi chui tiang o tia apur thu ro rela tla chop ro rela sum an man mai hi constitution hi an arem tilova chu wang chuanin sum man tur le mu tu zong roman lok na kha fel fai takin asia manga audit le eng kim poina en osam takan en theina turin mumal takin asia manga chu kan ai o kan thlanten mi pui ai o ten assembly a an pom sak turani an pom angaya an pom main that takin an soi ho na te soi fiana le eng kim om no khani pom ani turani chu mizo pa hi pur tu ta a uisa e o hantia tlaya ei mai thei chi zia kan nia mizo te he mi ko ma po hian kan budget khatera du hun du nalam lama tla chop pro rel ni lawa design fel ta ka sarkarin mi puisum aman theina turata na i ruam man na fel fai kha ania chu mai chu atok lowa assembly a kan ai otena an pom nge angai ani tin budget hi ruam man lai lok ani miawa ruam man lai lok ani wang hianin budget kan soi re engin trong kam pathum mi puita hriat thiam mi then khatina man sual thei tak po ania hriat thiam le thiam lo te kara revised estimate le budget estimate le actual omani chu ama sapera chuanin budget estimate ti ania sarkari na summan tu zong te a mu tu te arwa man hun lai budget pharani hun laia man tura arin lok a base ka budget estimate chuni budget kan siam line e kumin chuanin thok tu heti zat kan ne ya an lo chu ti zat an ya increment 3% lo petaila chu ti zat chu tu lo angai do na ti in estimate asiam ni kha budget estimate chuni be tin kan soi thi ani amaro chu kumalo kala estimate ani meu wang khanin kan rin ai tam kan lo memo rin ai tam kan lo mangta a khatia khanin kan estimate budget estimate kan siam laya i kan ro man lo pa kha kan lo khu memo kan lo phak lo emo alo ni khanin i estimate thar ka siam alo ni ta chu revise estimate ti in RET ani revise estimate hi chu atlang puin atak tak ani deu thuak to a then khat phe chu dam per phe chu audit inala chin fel lo wanga actual la ni lo mai te ania revise estimate hi chu adik thokhat to kan man dan tum dik tak kan budget dik tak to tu e ani chu budget estimate lai hi estimate kha karing na kha revise estimate bu nikum budget estimate amo ani kha khami chungchang po kana kina kan la soyanga chu adot le chuanin actual ani ta actually chu consume man jong kachin felania audit point amin pom pui vek to khami khani ta kha chu nikum po kha kan actual kan la nei thei lowa nikum masa kha actual kan nei thei ta chia tur budget a khan nikuma sarkar performance financial management and performance kan chu te theina ber chu an budget estimate le tuna revised estimate lo chuak ta kha engtiang che ngei ning thau ti kha ani suman tu tlem ten tia tam de revised estimate lo chu chuan anin roman lo kai na sign suman mangani ti kha alan na alo ni ta revised estimate kha chu atla zong chu na kalvok to lo ba chu adik thuak to wangin chi thum ma revised le budget estimate le actual kha awman hi GSDP chungchang a po hen ani veka revised budget estimate le revised estimate le actual ti kha veka ni ti kha asoi hon na ni ta sela budget layout thi panina chon han soi taila budget hi asoi ber chu annual financial statement ania
summary details annual financial statement oma booklet chi sang sang oma khami kha ya tam ngai to hianin I commercial pakhat I MLA te polo ni to hianin ai kung kai dan ka kan zo chanin aloman chuang lo wa mani phak token lo research mop top mai nia khami in kung kai dan kha lo hriat lo ve thei ni hi le tin ka ngai to cho ka tu pina hianin soitela ta na thani hi ti kha I karil lo oma kan budget pui ber chu annual financial statement ani annual financial statement a hianin department zong in an sum mutur kha detail lovin a summary de department khatin chuti zat pe chin chuti zat ti khan account number nen khan aron peveka tin inrel bolna sen so ta na department rang te man tur zong ka a omboka tin masona rural din na tur zong oma puk tur oma kan puk na nar tur le centrally sponsor scheme kan tur zong ka annual financial statement and kim chang takin a ani chuanin sum hu na big le sum man na big hi a kim chang takin pi puite le kan rural tu ten an hria tangaya chumi annual financial statement a department wise kim chang takalo omakha sum hu turakha department wise lo omakha department khan khoitang nge mu don ti kim chang le azutar kim chang le ju support le na annex saraka but receive budget omta ni khami department khan viable che janga mu dona annual financial statement a chuanin viable che janga nia ma se receive budget a chuanin heng tei khoitang lo kal ne ti kha department wise khan alo lang le ani chu receive budget ania tin sum man ve thung lampang kha annex budget annual financial statement a he department ina viable che janga mang don ti kha khoi sang ange man le don ti kim chang om na kha demand for grant ani demand for grant khan alo om le ani ichuani kan soino na nga annual financial statement khan a table kim chang kha a table kha I department wise khan ron pe kim thapa khami kha zubi chiang du tan khanin a kim chang kha receipt budget a khanin sum mu tu pi ka ma man na tu pi ka kha I demand for grant a khanin alo om ani chu demand for grant a om jong khan tension le vek ani ya kha I kan soi chun jong anga chuanin hemi ba ka hianin budget hianin budget kan present lai hianin dan ding lai le hemi budget management a kan dan ding lai FRBM dan ina pu tangin sarkar in enge ngai poi mo kum local tu ren enge ti tum engtin nge lei ba ti tle matum engtin nge sarkar revenue source ti tamatum ti te strategy ne ya kha ho chi sang statement kha annex sardang om hei chu a summary table lan na nia sarkar strategy ania wachiar tu rianin annex sarpani pathum FRBM statement oma chu budget pui ber hi chu annual financial statement ania annual financial statement a sum mu tur injia detail lan na kha receipt budget ania tin sum man tur injia a detail injia na kha demand for grant ani tin khang jong khai khom na tan khanin finance minister in adu danin budget speech kha arwam han beta budget speech a chuanin announcement te in soilen te kan tho that han tarlan te sarkar achievement tarlan te le kumthar local tura sarkar priority ani sang te kha budget speech a khanin alo ang thin ani chuanin sum man tur jong sarkar sum mule man tur jong hi eng tik ni nakina chuanin audit in an laron endik vet dona an laron endik vet dona wang khanin mumal taka khai khom jung ani theina tur khan account number pek ani ani nomlo tura ngai la khan soi detail lok nga sarkar sum man le amu tu hi account number hi digit som panga identify ya digit som panga kha hi akal tlang pop lowa chu ama sapera chuanin first digit ama sa digit pali hi ani hi major head of account ani major head of account nan tia hemi digit som pali hi digit pali hi department sang te khanan nei sang thi athiani entinan education chu ani agriculture hi kan chu ken agriculture hi anin agriculture chu anin 20401 kha receipt khami bi ka kha agriculture in pakhata ne ya khami digit dangka horticulture in nei lenga education ne nei leng
chu department tin khanin an account number nei kha major head of account ti in digitally ani hemi dot tu che hianin department chunga khan in thren thangna alo omani antinan education a chuanin elementary education te general education ti te adult education khatiang chi sang kha zuk identify le na kha omani department ina an account number chu khan account te omle ni chumin huai le chuanin apoi mo chu demand for gana khan han en tawla minor head ti omani minor head hi digit thumani ya department chunga khanin in thenam lo chuanin sub major head biga khachu angai lowa 00 maya minor head ka an program tho ani chu department tin adot le chuan minor head noya khanin scheme an lo thok ka sub head ti in anda chu an scheme tho te kha ani chuan ina to pera chuan apoi mo per chu object head alo ni ta an man na dik tak ta lan na kha ani kha i demand for grant bu khan keu tawla ti khana identify zam maya ta khanin chiang de umai khanin i asamari kha alo lang theita a chu ti hianan soitaila object head a final identification aka department pakhat chu department account number chu 2202 alo ni ta ne 2202 alo ni ta 2202 intrana khanin ato per digit pani khai endona ni ato per digit pani ka 01 ani chuanin salary ani he department hian hlotam chu ti zat chu an seng dona ni ti ta 2202 intran digit lia intran department khanin digit ka zartara ato pera mi kha 02 ani chuan oijes ani ti khanin 51 antina to pera kal kha antina 89 90 ni chuan ACDP ani 91 ani chuan hand holding ani chuan 89 ani chuan NEDP ni ti khanin ato ber khan department ina anna thoka aron identify ta ni anna thona ta na an sen so ka chu demand for grant kha download thein i website ta omveka atui politics in mang he chuanin ngai ven deu thain ka sia a enda nei chu ama saber kan sono le ama saber digit pali kha department ming department king tu ni ato ber digit pani kha an man na dik tak ani kumina khan hand holding scheme kha account number kha ron pek ani to chu ala sa khan 91 an ron da chuanin any ACDP kha 90 ani atun threng ACDP kha a head kha ala om reng ani ato ber last two digit kha salary te khatiang an man na sang ta lan na kha ani aminga object head tin kan soi ani chuan sarkar account shim hi account number head in tran da na hi an soi le lok ka duwa receipt a hi chuan in sum hu tura hi chuan a bul in tran dai 0 le 1 ani vekam 0 le 1 ani vekam chuan in adota khan ama saber digit khan true bel zer khanin kha department kha alu chau charang entinan soitaila agriculture department crop husbandry chu unreceipt account chu major head chu 0401 ani a first digit chu 0 ni khata khan first digit khan true bel che khanin kha department revenue expenditure budget ani chiang 20401 ani chiang chu crop husbandry department at khumi agriculture mi crop husbandry and revenue expenditure ani chiani chuan 20401 na first digit khan true khan true bel le chuan 40401 alo nenga an mason na thona tu capital expenditure alo ni che don ani chuanin atot le khan true bel le khan 6401 alo ni lenga khata khan an capital head alo ni ve thung don borrowing kha alo ko ve ta thung ani kha sarkar demand sarkar ina account na nei department account na khanin endu chuanin 00 intranania 01 ani chuanin true bel khanin ama sabera true ti khanin khami department revenue expenditure ka rangdeu ni vakeu chokna thaya chuan ama sabera khan true bel khan 1 ani le khanin kha department capital expenditure ka rangdeu ni vakeu chok le sungsung thei don ani kha demand for grant en khanin chiang de uina langatin annual financial statement bu khan phema salam risita crop husbandry 0201 alo omta
chu crop husbandry hi 0401 anita crop husbandry in di chuan khami department revenue expenditure in du chuan 204 or 2401 khai ke ha lang account number chuan ama sabira trui bel lekhan 4401 khai ke lega an ma son han thona tu capital expenditure kha anita khati khanin sarkar account hianin sarkar account number system hian chiang de umen consumption tu hi identify chat mai ni kha thil harani lem lowani khami in dot da na kha ama saber digital true bel zar kha ani tok mai ani chu ama saber hi receipt ta chuan 0 mo 1 in mo a intran ani chu i account number patra na kha ani atot le chuan in budget classification chungchang hi kan soi lenga sarkar summan tu hi tension ani tani allocation hi an soi ka duwa chinni oma economic classification amani economic classification chu ram economia sumdong tu te le mi puinol puin enge kan be seiti minjuk ria tirna kha ani chumi te na chu revenue expenditure le capital expenditure exam yen mandon ti ani chu economic classification tin kan soya capital expenditure san chuan sarkar in na thok na sadon ti na ani a revenue expenditure san chuan in sarkar in rel bol na lama bak chu chen na tur nei vaklo ti na ani union budget ta chuan in capital expenditure san chuan stock market kang ha zo chut mai ni chu kha budget layout khan kha budget kan finance minister in present khan in enge mi puya ram economy message aron ken masak ber ti chuan in economic classification revenue expenditure le capital expenditure aron thendan amiron pundan hi anita common financial year thar tura hianin kan budget pum pui tur vai bel sing ka sanga le tia khanin revenue expenditure hi 82% zet ania in real bonus senso ani tin capital expenditure is 17% vai bel che sang ni zaruk somnga pariat ani mase capital expenditure hi kan che tur chu leiba kal to kumkal to leiba vom lumna atela wangin kumin akhanin kumin kumkal tur hen vai bel che zali le som pakwa vom lum nam dona he hi chu ma son na thona tu ni lo capital expenditure char chunga chu nom thoni khami paya ala chuang rural thar din na tak tur kha outlay tin kan soya account ku akan co tin an zia kanga chu vai bel che sang ni zani som thum panga noi som riat ania heta hian css vai bel che thum som thum pani oma aba vai bel che sang kha zakwale ti hi mizoram sarkarina ada ve tu ani ka economic classification alanda nan yatin tun kan sarkar hi awan nei angrenga i sarkar kumni khatliam ta te kha chuani tu mana tanga poisa lo pu tling kho maka a capital hi vom lu mangai thini a mechor piang in tinan omb ya chon vai bel che sam khat lo pu taila voina ka pu chonin atlang puina maturity tenor hi kum so mani thina kum so matlin ma zong kha a interest a il ta kha revenue expenditure ren kan rula a kum som kuma khan vai bel che sang khat ka kan vom lum angai do na ni kumin tun sarkar tun financial year thak ta ka hianin atlem kum tak avom lum na turhi ani nge ani khami kha kan pai khan capital expenditure pu pui tangkan a chuang chu capital outlay ti in kan soyani budget thendan pani lena chuanin functional classification ti ni functional classification of oma hi kenya hi chon kan budget ta kan present dana kan she thiam dan ponia sectoral allocation ti in kan soya department sang te government function sang te tana sarkarin sum asem somda ani asum sem somda hi chu department sai nang lowa chumi za chu tamber ti hian omzia anei thuk vok lowa apoi mo ber chu apungem ti zong hini punge tlaniam ti hi zuk analyze tu ani ta government function hi long thuma lian dem thina nia general service le social service le economic service ania general service chu sarkar organ sarkar in real bolna sarkar function theina tura alaimu tak ania social service sarkar in mi puite rong ma bolna tu ani social service in phc te tin education te
tin social welfare te khang kha social service an ni ta tin economic service hi mi puiten sum an mu theina tur an tho cho theina tur te tin sarkar poina sum a tho cho theina tur te sum a khoina tak tak kho kha le om theina tur poisa tho cho na tur sector ka economic service ani hemi chungchang a hian i han soi bet ka duwa revenue expenditure pi ka kumin allocation ka an entai la general service a hian i budget estimate kumin budget estimate atanga thirin hi revised estimate omla atanga thirin voibel che jani somina punga helaya hian min ronbara khai tu deu lian deu mai ma chu chu social service ani noi sing riat chuangin atlaniam ani kumin revised kumkalai revised estimate atanga chutin noi sing riat chuangin budget allocation hi atlaniama tin nipnikum budget an siam lai atanga chu point noi sing chuangin budget estimate hi social service a big hianin atlaniam ani achan tia han soi chon number juk soi fia top chuanin sarkar hian mi puite ronga bol na hi priority chu apetlem ta deu ani lo mo ti zo ka kha a message first message chu ani chan chu sarkar in real sarkar functioning ka general service ania chuanin mi puite ronga bol na kha social service ani meo wangin economic service hi revised estimate atanga chutin voibel che zani le ti noi sing ni le chuangin atla hiamani hemi chungchanga social service atla niam na sa min han deng tu anoi sing riat chuangin atla niam ti kan soya khanin case study pani khatle khan nei ka duwa case study pakhatna chuanin education department hi school education department hi en ka duni revenue expenditure hi noi sing thum sangria jasari somsari pasari setin atlaniam ani sarkar ain real bona turahi chu atlang niam na hi revised estimate atangin chutin vaibel che sangni za som pali atangin atlaniama chu vaibel che atlang niam na zong hi vaibel che sangni asing hi sangli zaria somli pathumin budget estimate atanga chu point ania revised estimate atanga chutin vaibel che asing thumle anina noi sing thum afidari ka social nok thina noi sing thumle ti khanin atlaniam ani hey ayala seriously chu education department a hian object head 01 salary khan en taila atlaniam na sa mma chu revised estimate be chana kan jukin da khanin noi sangkha jasari chuangin hi atlaniam ani hi omje chu salary hrim hi chu mi hi sarkar na thokan ni chuanin bango ta theilo tin increment an chanai an nei vengaya da alo phungani chumi na ken chu pung kha chungian 6% talin sarkar salary bill hi apung ani salary hi apunga chu mai ani lova adang le a chuanin mithar lak bel anni thu te po puana ni a tin na in ban thu soi ani lo pokani chuti anga soya ni la ya salary bila na sataka taniam hi mi abara khai ang renga chu alanda na chuanin kumlai holvel kumenge machun na lokala chuanin finance department na budget da ani da lo bang khan athara dil appropriation ka ako dil le kha ako kani kha kan sector a chuan apoi mo ber te jinga mi ni a apoi mo ber zirna ania wange zirna ti takasum man tu atla niama hi mi abara khai khop mai ti kha a case study number 1 kan nei tu chunia tin case study dang kan nei le tu chu social sector social service bi ka atla niam na salutuk chungchang a hian case study dang han nei le ka duwa health chungchang health department chungchang health and family welfare hi ani hi revised estimate atang chut le budget estimate ni kum budget estimate atang chut hianin atla niam na sa mm atla niam na hi noi sanga le ti ani noi sanga le ti ani health department a hianin khuna local zelanga health department te hi sarkar poi mona deu tu ne education te mase kumina hianin heti za tatlania mi enge chan niang ti kha ani ta ni kan budget estimate a hian sectoral allocation functional classification perspective atanga ju analyze chuani social sector hi atur tu per ani ngai nge nyang mangtang kai lo tu per ngai poi mo lo per priority pek lo per ani tin adang le achuanin case study economic sector an kai taila claim in atlaniam kan dia ta khanin
i horticulture big chau hi aphe ma saw ma dewan ka su mu rem chan ania capital expenditure om lo he ju sarkarin i capital heta i budget a khan bible che sang ni chong kha ania ala pele thei turangai taila i capital heta an pelo pota tin an salary tan thok tu te salary tan khanin thok tu te salary tan an sum da ka i noi sang khazali som thum paruk chuang 34% ni tlani amani helai takhi thil dang kha chu other revenue expenditure kha chu tlaniam theiania in control theipo tam takomang motor kan ve vanate kan cher vel nate amar chu control har saber tur salary big takha ania in ban thente sarkar in awani lo chon apuang ani lo kha chon tlaniam lo tura kan ngai pension ti te hi chu kan an tina chu i adang alu pelle i sarkar na thoklo pung hianin na satakin apu sap tho tho ni chu wang chonin i sarkar na thok athok tu te lo tur heti zat ta atania mi thiloi om tak ani lo point a share bok ani tin ator le chuanin capital outlay simna hini masona na thona tur simna hini i bible che sang ni le ti ni kan ti to outlay a khan heta tanga mun tu ma thena mun ni hi chu general service chief minister omna finance department omna aumani economic sector kan ti agriculture te horticulture te power electricity te pwd te khang ho kha chuani zazela somni pakhat an chang chawani priority sarkar priority khoyange omti hi i number atanga zuken hi chuan functional classification analysis atanga zuken chuan khoi hinge sarkar in priority pek ti hi i azumu thei chelo ni kun na thok tu te pe nge khoi service nge pek ti hi achiang thelo phrim ani theory atangin ti tyang theory atang chuan ma se thil pakhat ke maril ro om chu hemi classification hi priority om mi lo hianin exercise chi khat hemi allocation ni exercise chi khat a routine exercise ani toy mo ti kha career roma ani lo ni chuanin min lo khathiam don ya ador le chuanin kan soile du chu ka paper ke ni ka ziada ni ain dot lo no ya chu wang chuanin ador le kan soile du chu fiscal parameters ani sarkar performance te na ho hi ani pakatna langsar ber chu revenue deficit ani revenue deficit kan soilar khopa ke po hen ka soi fia jinga cheng sing khat ka hoa ma se ka chung ko chu cheng sing ka sang khatin satin hen ka en ko lalongai thlat meni in lo mana te bazar na te restaurant kan kalna te kan jin ve ba na te om je chu ka sum lag lu regular ka sum lag lu khanin ka chung ko rel bol kha aphak thei re lo ni chu revenue deficit akal om je chu ani chu sarkar in rel bol na hi sarkar sum lag lu hiani aphalo ani chu revenue deficit kan ti chu ani papak mi thenom pa han ngai toila satina chung ko eile bar tur tangyal pa pu breng mai chung ko kha chu financial management tha inen kol tha kan bangai ka ring lo ani e kan thenom khove nga te ake mani te pokaninga kanin shet karinga mitha te pokan nei thin karinga ni satina no pang fi tur te nge mo pu breng nga yang kha revenue deficit akal tina ani chu tun hai kum som liam ta chu sang ni som panga som paru katrang hianin kan let par hianin mizoram sarkar hianin covid kan tor kum sang ni som ni khat kuma akan sum mu tu central atanga devolution kan mu tu te bible chedam tak kan mu lo kum taka khanin revenue deficit claim zong kan nei ni kha chu mi pui poi kan ngai dam viawin asiata kumin kum kalai sang ni som ni pali ni nga hianin kan phak bakin kan nuwa revenue deficit avoi khatnan kan nei le ani chu fiscal parameters tena pakhatna ani tichina ka soyang khanin thenom pa chung ko in real bol na turpa pu breng e kan mu thin da nang khanin te chuanin mu that tak thei ani lo ani tina dot le chuan te na dang le chu fiscal deficit chung chang hi ani fiscal deficit chu
sarkar hi apuk tura ni lo tingot ani lo sarkar vereng rung chuanin mason na thongai tin chung ko po mani mason kan tum chuan lon te po kan puk ve in te kan sani motor te po kan le ni puk ve ngai ni mi puite ronga bol na hian sarkar hian puk ve ngai apu ka wanghan kan va soi chetu ani lawang sarkar hi amaro chu apuk tamem tena tangin apuk tamem ti zo kha kan va te na tur chu ani e kan te na atangin apuk tamem ti kumin kum kalaya hianin e fiscal deficit na thok tur sarkar anga function tura mi puite rong bol tura puk bel angai na kha fiscal deficit chu ni revenue deficit ne na danglam na chu revenue deficit chu in real bol na ani in real bol na ta na pu ka niya pu ka lam te pu ka roi the ang kha ani ta revenue deficit chu ama ro chu e fiscal deficit ro chu revenue deficit ba ka khanin e pu kan ngai na ma son na thok tura pu bel nga ya kha fiscal deficit in kan soi ni he hi kumin kum kalai sang hi som ni pali ni nga hianin vai bel se sang ni zanga som ko pasari zet pu bel fiscal deficit a oma he hi tu nai kum som chung thir let khanin covid kan to na sat ber kum lai po khanin vai bel se sang kha zariat vel chau kan pu ka kumin kum kalai hi sarkarin sum apuk tam ber kum fiscal deficit anei tam ber kum ani amount akapi nge ne amount absolute amount asum 5 point tama tin te na GSDP tanga percent chu point asan ber kum ani chu chu e kumin kum kalaya sarkar e sum enkol na te na pani na ani te na pathum na chuanin outstanding liability kan tia kan lei batling khom ini sarkar ina apek le nge tur ngai jong jong bel khom outstanding liability chu ni chu chu sarkar ina pu te tin pensioner pension hemi sarkar na thok te GPF atana alo kat sak jong jong te ala pek thongai awa bangin sarkar lei ba ni ya tin public account na sum tang khang kan nei sum poni che lowa kan zia tang khan sanction kan pek to amaro chu kan treasury and financial year to ma a clear man si lo kho ke deposit ti kan soi tak fo hi poisa lo wanga sanction tang khang ti la sanction tang khang ani berang chu khami te po kha pek so nge ngai to sanction na kan set account puya easy afel ve kan to wanga kan pek so ngai leiba cher te la nia khang jong jong bel khom ka outstanding liability ti in kan soya sangni somni pathum ni lia khanin atak tak atheng to actual ania vai be se sing khat sang ni le somriat patni ania kumin kumthar budget estimate a khan vai be se sing khat sang li chuang khet estimate ania amaro chu revised estimate a hianin vai be se sing khat le sangthum somthum aron revise ani ron revise a revised estimate karon ti niam ania heta hianin kumin kum kalai hianin sarkarin apu bel chu vai bel che zakwa le ti zakwa somli pariat apu bel leiba atipung ani chu leiba apun bel kumin kum kalai hian ti na ani media kalo muwa e budget estimate le revised estimate in thauna kha leiba ti niamang lek lek a soina kha a omin ka ria kha chu sia sol palte poni mai theya ke mani in ke point cheng noi som ka puk don puk turin kumin chu kain be sei ka tia a karo manna kha alo nei lawa e ka ti le angai ta lawa e ka lo puk ta lawa cheng noi somin ka thiniam ka lei ba ti in soila min nui ka ringa chu wang chuanin revised estimate le budget estimate danglam na ta ka hi chu e jutte funga chon chu ngai turani lawa kumina kan lei batling khom unna ta ka hi chu viable che zakwa somli pariat ani ve thunga kumin hian apung nem le ani tin kumthar lo om le tura hianin e sang ni somni panga ni ru budget estimate a hianin kan lei batling khom tur hi viable che sing kha sang tum zakwa som ko pakwa ani ya kumin kumthar na kum financial year na kum mars som tum pakhatami tur hi apun na tur hi kumin revised estimate a zu khai khin hian viable che zakwa som ru pakwa ani ya i hian han khai khin taila kum ni budget aral tak nu hianin i kan lei batling khom pun na tur hi viable che sang ni donin apung don tina ani kum thum dang han kal le ta sela engza tin nge punanga red khan chu tila apung vele view don bi na siata ka i budget financial management
financial management tra ani le ni lo kha te na chu in te thiam mai karing ani kum ni budget phat ani zoa financial year to pian vai bel che sang di verin kan le batling khom pung do na kum thum dang phat financial year thum dang an kal le sela khami re ta kal chuanin atlem don lo ani adot le chon kan fiscal parameter hian gross state domestic product kini GSDP kan tia kanram chunga na thok tu zong zong e zong tu zong zong ina an sum de chuat ling khom te na hi gross state domestic product ani a Mizoram sarkar ina ama ina ate thei ani lo achan chu hi kan state kaltlang state interstate boundary cross a sum do na tam takhi mani antinan banking te insurance te financial service te Mizoram mi ngau ngau ni thei lo ani chu interstate boundary cross a izon na atame ma wangyan India ram puma state zong zong te but income sum de chuate na hian Central Statistics Office NSO Ministry of Planning and Program Implementation Ministry of Statistics jokane Planning and Program Implementation kan akhai koma CSO in akhai koma methodology mumal takania SNA accord mumal taknein asiam ani chu amaro chu hethila hianin khriatur chu GSDP hianin kan budget dangin kumtin hianin minum be zung thailo kan chu chok zung thailo ti khriatur ani apakhanna chuanin Mizoram sarkar Mizoram chunga eizong tu tamna ber eizong tu rom service eizong tu rom tamna ber sum chevel tamna ber chu sarkar ani sarkar hian asum man pumpui adik tak a final figure hi nikum masa sangni somni pathum ni li kha actual expenditure budget a alo lang thei chau ani actual om thei ma ka chon GSDP final kha om thei silo ani khami actual kha tun budget demand for grant alo lang chia kha kan GSDP chu tu te khanin an system akan kan demand for grant pumpui ka kot sang pe thain an chulu level kan actual alo chok che sia tu na khanin khami kha an chin fel nu a khan komin a chon an man lo ma mai thei ini kuma sangni somni pathum ni lia GSDP estimate actual kha kan soi ka sia insert them karenga e zon na tang sang a sum thok sok tu te zong in an sum thok so bel kom ka GSDP chu ni sia sarkar na thoki sum thok sok tu ni ve thoni a tho cho lu zong chu a salary tang a chu tani sia so chumi conversion theina estimate na tan chon sarkar budget kha kanin nga ya sarkar budget kha a final actual lo chu thei kha budget kan phar nu kum ni velami akum masale velami kha ni choni kumin budget akha sangni somni pathum ni li ka final lo chok chok sia tu na hian GSDP final figure nei turin palak na intran thei chau ti na ani chu wang chuanin GSDP final alo chu thei ma kar te kha sarkar hian budget estimate asiam thei ta chu statistic department te na coordinating in puna sang awmani helaya hianin GSDP chu atang puya chuanin an ti thin dana chuanin GSDP actual tu na kan hu thei chin chu sangni somni pani ni thum kan hu thei to khami thlenga kan GSDP trend atanga chu khanin kan punna tur ka budget thar kha alo chuak forecast mai anita chu central point na a chin dan ania chu hi Mizoram a chuanin kan hriat chu sangni somni pathum ni li budget ta khanin khalaya kan finance minister Puzoram thanga khanin budget speech ha khanin kan GSDP figure hi pre covid figure actual base a projection siamania ati kha covid ma kha chon pung char mai ni covid atla niam kha actual la ron chok si lawa projection na khanin covid kumat la niam ala len ve ala tel ve tak lo wangan ala in build up char mai ni kha kan siamani hemia pre covid trend asiamani wangin kan siam tha tania ti niamania vaibel che enge mozatin kan budget estimate laya GSDP kan siamaka ti niamani e ti in sani somni patum nili budget akhana ron soya khatak kha kan share karenga political hot ball alone ni tange ya revised estimate le budget estimate in thlauna kha minus 9.2 chiania kan economy tho chua kan sum de chua tla niam ti jong khanin political hot ball akhana lo tanga ani lowa ate na build up kha pre covid build up trend khan forecast ania kha covid
kuma aron sok che kha actual deu aron lang ta ka khan i sang ni som ni pathuma chon som ni ka ron lang ta khami ron tladiam ngai to tela project son siam khan alo niam ta ani chon le sarkar tar lo pianga sang ni som ni bali ninga budget a khani khatia bible se singthum le sang ni por vela revise tha khani khan a figure che che chu soita lola a revise tha khani khanin budget ma sa 9.2 a revise ayati niam ani nu khanin nikum budget a lolan le khan bible se singli sang le tar on forecast ani le ta dai mai ni amak le maya achan chu azam na salu tukha ani kaka hila hi chuanin inpumo chi a kangai lowa budget estimate laya kan intention chi sang te po ani karinga nikum budget a bible se singli sangri ata a lo anron project sanon siam khan mi ara bara khai le he chuan revise le don ti hi alang hal maya kumina khanin bible se sing ka sangli vel zetin ti ni amalo ni ta ni e an social media te om china du za zan ti china ti sang vak china parameter a parsina chutin e aniam thainan ti te om china ani na taka chuanin e tu ma kha ilpu mo tak thei ani lo ani apoi mo bera chuan aten kal la ya kal mai kha ani tuna kan sarkar lai po khan ama mi te nan ti sang vak ti kha an soyom china amar chu budget speech sang kha zuel le tila macroeconomic framework a khan chu tia ti vak chu ni lem lo base aum vekani kumina pokhan projection thar ka yaron niam ta dora kha chu adik khat chon karinga ti te a final chu nakina lo thleng tur kum ni no lo thleng tur ania chu question taka dikzok kan mang ti chi chu alani lowang chu ya tak chu nakina lo thleng le tur ani chu athabera chuanin i centralina projection na siam ko ni ko ani manpower le i machinery nei thazoka i kumtina an budget punna angkhanin nominal GDP growth angkhan kan GDP ka up ve mai ka ahim ani kumina khanin e makdeu mai Mizoram projection le centralina an projection khainang chia chumi method kan mang ti te kha a oma zona te arima model ti te oma he economics a chon hei e kanjir tir ve thina ke point ya Mizoram Finance Commission second a pokhani e projection ka siam pui nge GDP hi a robust estimate om thei tur hi chuanin kumsom ni chong hi nga ya ki market thiam dana chuanin chu khata kan siama pokhanin e 2011-12 series kha e khulam panga series ma sa ten en khanin adjustment siamin deflating factor sang te siamin e kan siam rem viwa chu ti chung po chu draft estimate tan chawangai na kan siam ania khami sang ni som pakha som pani series atang hi chuan khami model an mang tak ani chuan sarkar projection tharin han command le che sela value daga chok le chu arobas lo ani akara khani simulation tak atana man chi ani maro chu a series akha a time series akha arai po le rin tak tel be thu ani kha tuna alanda na chun akum hi ala to e maya i pan tak ani chon kan te de man tak ani chon in i ar kha chu man chun jom chi chu ala ni lo hit ka sia i robust estimate kan nei karing lawa amaro chu tuna alanda chon centralina an forecast na nen kana punna nen kan ai nang ta deu chia i kan sual thui lo chuan i karing ani chuanin FRBM danin kan budget management akhan GSDP benchmark ada meusia sum nga chon an puk tam theya sum nei claim chuanin an puk claim thei ti principle khani maya chu kan GSDP tanga chutin puk bel tur hi 3% ai sang ani turani lo tin sang ni som ni kuma FRBM dan amendment sarkar ina asiam khan aphut tata kha tuna chuanin kan fall na sa le mai kumin kan fall na se mema 7% jongin kan fall a GSDP kan revise down ani ti kha explanation chuni na me maya amaro chu khati chung pokhani athar ang pokhan fall a hluyang ni kumami in estimate ang pokhan chutila anga ala cross var kan fall lian ani ti kha i kan soi bel to GSDP chungchang hi soi fia harang renga i fia de uleka soi thei dan to hi ka ngai to me nge ngia i adik ber kan mang adik zok kan mang adik tak kan mang ani ti te hi chu i adik theyang ber man kan tu mani ti trong kama thak chi ni takin ka sia i atak tak lo thlen nu na khani dik lo le thei ni tin
kan FRBM dan hianin aput kha tun fiscal parameter sang te in tun sarkar tun financial year kan fall na sang renga ta hianin amendment an nei time ka khelo ni min se sona khanin FRBM act amendment kha ani chuanin CAG lampangina audit local huna chon question chu reflect ngei na rin oma public account committee lama kan ai oten anla corner tura ngai taila sarkar kha accountability kha anla tir ve tura ngi kangai ani ato bera chon ti to taila kan budget allocation sang kha functional allocation abik takin hanen khanin government priority hi chiang lo ani election laya kan slogan te tin office kan lo anua kan slogan sang te hiani kan priority hi functional allocation sang ni chuanin a chiang lo ani mi puite kan rong kan bol na hiani mi puite rong kan bol na tu tak allocation ngei tur ngai shortfall omna sa tak te khani priority kan nei chiang vak lo ani lo mo ti ngai dan min nei tir ani ador le chuanin revenue surplus kan nei theina turata na exercise kan nei hi ni ka sia revenue surplus nei loin budget ut phar arem lowa lei basa min rel bolna po basa re mata phar kha arem lo miao wang khani hemi tur hian khoi lai mo hi department chen ka department poi mo tak a victim a hen an tani lo mo ti ngai dan hi om thein ka sia cho abik takin revenue expenditure nei tam department social service noyami education te health te PHE te hemi social service sector department ho hi revenue expenditure nga ani achan chu heng mi te na heng department te revenue expenditure tam hi lom thau turani theidan oma mi puite rong sarkar na bolna nia nurse tamte doctor tamte zirtir tu tamte kha revenue expenditure ti pum tu nia kha revenue expenditure tam kha heng social sector a hi chon thil thalo ni kher lo ni capital expenditure tam ai khanin atangkai theizo ani chuwang chonin social service sector bi ka allocation a hian revenue expenditure tam ma revenue surplus nei tuma sarkar in exercise anei na hianin social service department ho hi a victim manni lo mo ti kha a playground ni deuin ka muwa revenue surplus playground in ka mu deu leka hian kan budget integrity tak hi a compromise in ka ria thil thalo tak nia ka ngai ani tin atot le chuani realistic budget hi ani realistic budget hi ka solem ka lowa budget dikzo mi puitena thriat thiam theitu budget siam tite election dona po kan soi thina mase budget alo lu hian budget a feel alo lu hianin atak tak khen tir tumna a hianin exercise hen kan problem mo tingai dan kan nei le dewa china kan soi bok kha thil khen ngei tur min increment an mudon ngei ti kha tianga realistic kan du don ani chon hei puchante po hianin asoya when up na po kan realistic kan tumani kha chuanin atagram theng to alang wo to revise estimate be chan khanin salary ni chon 6% amotal in and anilo pon an incremental 3% tal coverin 6% asangin tin khata job khan jugit handilang chon realistic budget hi chu kan nei karinga maro chu thildanga atam ve boxia kanin real bona tam sia kha khanin min nuk niam ni in arinoma realistic budget nei tumna hianin annual routine exercise ang lekain kan budget hi tu lang kan kal rei choni akal lang ti hi alo thonom katia budget integrity tak hi kan von nun hi ngai tharin ka sia hi atak taka thleng thei tu supplementary demand for grant te hi ti bo thak thei ani reng lawa angai chin no mani amaro chu mun lia thena mun khatve lai me supplementary demand for grant lu alonga zia mai te hi thilwan doi thak takania hi budget management a chuanin kanin chu diklo tina ani maya kanin chu lok diklo na ania in chu lok dik turam hala ki chu angai takwe win ka sia annual exercise maya mi pui na ngai lo na turte tin research sarte poi nan ngai lo na turte hianin kan budget thi adik tak om the turna dikzo ka nga chan nei la ti hi ka ngai dan ania kang te ka soi thei to ni sela in zawai chu ka lo me